sisi wo ye sikasem akwantusem anyina enyoma apaska Sompa Asem Mpe Nipa no abade ni mu agigya wo hwa akoda no Sompa Asem Mpe Nipa ena abatempa sem ena abate komode ena futu a emu ohwam na tetena brabo Sompa Asem Mpe Nipa so ena obete no hey mi yo tetetu ba for enema bomenta ba mu menam soro mesan ena fompa prepa obu up to bonko mu Sompa Asem Mpe Nipa hwintim prako ayetibunu na yasan ete kokko Sompa Asem Mpe Nipa no a okoduma samo hwafidie ema tromo bidie kopa bibidie Sompa Asem Mpe Nipa yeni agigginsu no yetinso nani amadodo no a enso asabi anom kama yeni danchamru so ya danso mu hey Sompa Asem Mpe Nipa ena jo Sompa Asem Mpe Nipa kwotro ena hwehwemu bekoso enya asem ketwa Prophet Joseph Mensa ono ena odi hwehwemu no beba Bible no kwafo no Bible untwantro enoti Prophet Joseph Mensa ene ubehunu apepi adwada ena yeboa sansem na no na yehwe se nokure ebedadi no free man ene nokure ebedadi pa abrantia woba wo brawi okon na wotwe etwa mu na ko winsani bidi asam to no so se wo se wo bono pa no ne na kokum ni nwia wo America bruchi mamu no enam so ma ni nwia no ene na nya fine one ne nya free ne manyina de na totan kuruwam eduru ba bi na busua de na totan kuruwam enne nyame be hye ne ho animonyam se eyampa sa abrantie ene abrantie kobinsane ne contract so mu nkoku ni nwia no ene nokure ebedadi abrantie bi so firi sa hwi ho ba bi baaye na wo se pillow dance de ndey fa ne so no abrantie ne yemo etratra ni sisi ba bi e bossisi no ano odene se wa cheke kura se ne be ma ye adwuma eno so kura ya asem foforo na abrantie no so ha ye be ye hwehwemu kama pa montamu chuku ene ye be mamo Philip Benze wo Sompa Asem Mpe Nipa so no so ba pa ho sima edu emiensa wo Sompa 93.1 ye de atwaguo wo Sompa TV no so orofo kanche na obi ewu na obi so kanche obi wo mo aba Sompa Asem Mpe Nipa no Oforisuo Aboagye na pamfo wo mo aba na vim ene wo maba no so na Asem Mpe so enya asem ketu akura wo mra samwa wachi na adwa watena se ode ne se sum na no ene futu semi no ode ne se sum na no ene futu sem no gya adwendwene na wate kwaku yunsa na ede ya no ade nyame aye wo no mfa sum wano sa sum wano sa ne gya adwendwene no ene odasani bia futu sem no bia be gya adwendwene no the nations anchor of Alumba nam kwanso a wono so eba ye twen no se nyame ede no beba beduru asomduem producers ye no omo edi dwuma ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so Kwantabisa Isaac you yenyina kwanta so ntwema ne neso hwa ene ebegina kokosachi yeboa Fletcher abo kokosachi wose wonde wa yetwefunu na no so nyansa wonim dia manfo enka na wono de asumi na so ana obedidie yeboa Fletcher omo nyina ka ho na production room ho wo mo kanja gum enya asem keto akura na wokọ master control room oso so a ye azuka yenye wudeni uyebui azuka wo bo adwuma pa ne fan Nigeria ni nefa Ghana ni one nam tentenwa ko Trump kurom ho America boko akoto no papa na ni trinwi apaja za akoko asense no obeko akoto no sa Trump no wo ye wicked man o kaza mo na ni trinwi na apaja ehu papa Trump wa Trump amabon wo mna sa mo Trump amabo wa ku Trump za Trump no de me penase mo sa oh yeah adenti se oboni kuro hu ban onso obi apeba kwasi agro obi anso mpese de obawo bi se mpanimfo mo kuro mu a so mo ma no ma ye den sa ebo ye ne wo man mu hu ban a enka Ghana no ma bi nsai sa no I see enti Trump one way ya Ghana ni bia de wo ye no one way ya won tenase but wo oboni kuro no hu ban. Okay. Because America no, who's the first will be at me to open it to pay a correct me to say no. Ne Oberham, American for none, yes, I don't know. Do you say anything at work?
etu ntwa kra na sese no wa wote okromo obia no emra na wonam aye multiple okay it is obia na mo a oye very careful say sa president we dey oye wo beko eno na ya na Ghana for mpani for pesa na nkomo ye no ni enya asem nto aba no ene na esa Ghana Trump ya wo beto aba ma no onto ma no ono no se wo bo ni kuro hu ban ya de be kan no me ya dwen ono no se wo bo ni kuro hu ban ti wuti kuro mu a opeso hu die nti a wo kuro mu o me ne ya dwen okwan be so se wo ko ba be ti se Cote d'Ivoire no me ne ade a sa mra wo no me nya ade kaka wo ho sa ka dante asade ende no se wuti kuro no mu na die nti na wuti kuro mu na ye hakana card na ye adwuma oh me nya Ghana card wo ja wuto a eye duabo bi be kan sa na ayira Ghana card no na ye ba ye na so bi na so bon so bi abeje enti ye na de oh me say ye ne no se no me bi ni adome yo se ye ne an adome ye ho enti the American president wo ye no on trawo ma so free baby meka no wo beka no bi so ti ase enti Ghana ha no ukọ bebi ti se Cote d'Ivoire ye fra police bi janam se jandama se henfa zanamfo so hu so mabom no mo ba se ya wan kasa wote no wonya hwe batu hu oyem hyew ye so mo so wa enti de hia se mo group se ke to ye ba ye ti dio ya si wo mo kwan so mbe question se ade na mo magada sa bata hade ade na Ghana bi wa dabi ti se pragia ani abobo ya ani sabi police ni mejina wanu akwete eno nko a anti ya police for de nipa group wo monko dabi o amoko oh ya amoko na wo tu kwa dabi momko we base ko ba Ghana chawo momko we base we base no mbe kwa ma me ga sem chewo eye business me na me ka chewo omo ba mpanimfo ni ade police we bi ya adwuma de omo nya adwuma wa nka hwanye ma wo ka hwaje ma wo omo ko hono mo a ansa no mbe kwa na message ko dada ne ye beje mo ye beje chop money asana Ghana ko ye no to mo kwa no ma dwo musika na wo se ya che praga bi ha praga no ma bi ebi mu ye wo se do se ne do ma ko nya ko to se masa ya de wo fa che ne aje de asho me se esikwaku sana wo kan dia Ghana police for bi ye adwuma na oh ebi ye adwuma omo no na omo ye adwuma no ko omo ankrofo no omo nya adwuma no so etan wo mo man kan cho se ne wo Fox FM ni ni police me pese me boni di ne wo police ni bia na otie yen ade won pa ya sisi sam me kai pa se wo ka otia no se nipa ne se o wa ha obi ati meche ne ade a ye wie program no afre o se nipa na ode asem ne bae no mun che bebia nipa na o so ode ne kana na sese no wo na ye de ama no yaw wo ho abo no afre wo makoche na behim eti ye kwa ne enso abo na baso se ye bo na baso ko ye nyatan oh sa na wo ma nko na wo de ye bodi nko na wo ye de ye Ghana ye problem no enti Donald Trump ade a wo ye no wo boni ko no ba because wo ko America man mu a ye otokai for ye o Mexican for ye wo sha krokro no ye a chese o muti kro no mu a enkwasasem gwa no mudi ni kro mu e no so wo mpe eto hwe wa na obusa akwhyen a wo paper na wo kwan se so tan na wo jao ko ba bi aye simple but na Ghana wo pa se oni Niger ni bi nkonya asem ana oni mali ni bi nya asem wa wo mali ni na chi amena meka so police for na kwata mali ni na chi ye batata na usika sai police for no sa French countries no wo mu didi gudo sika wo mu ho eti wo na Ghana ha no se wo wasem wo dekra na woni sika ye out eti kro mu ese obi akwati kondomre wa kana num se mnya me pacho so dem so many years obi so di nsamfo me de me nko wadi nsamfo na years ya tisu se hwi se won kofi Ghana for enti ya wodwene ho awon tiase okohwe ade bi ama obi dem a ya wodina wa obesu anokwasem ade bi ama obi dem 5 years ade bi ama obi dem 10 years se wo tie sam na ya areho enso nipa no oni kamafo oni sika no akwa kotua enti obi ti kromu a enne sese o ti kromu na wo ye hia ni ba wuti ye nko okay ubenya sam oye hia ni bana ti ye nko ubenya sam upia no ahoma upia ho
sanse unya sem obi ameyi unya sika bia nkotua krowi no odwene ho a tia se ye num biu ye kwada sole ya na ke manya fa 5 bi nche we di adwiri ni hina grade adwiri ni hina to agu Asem o obi bansa se yo obi no man ya chese wokoka chese masa wokoka obi ma wonka se ya nsoma obi okay ya nsoma obi oman no de mu aye no akodane adwendwene orofo ena futu semu a mede ma obi ni se to adwendwene se wan to adwendwene bi anwu sabre ya ye womu yia ebedi wa adwene mu dem dodo no a ena nam adwendwene abo adwendwene so enne ama wo hihie orofo enyoma bia ensa emfra na emfata no ena abali pa bia brabomu enne wodi wonsa asumwa no na wodi wonsa ahye won damri famu na ato wo mu ene adwendwene orofo na nwire me busa obi se hwan na adwendwene bi da ne so hwan na ne nkodada ato so kama obi adwene ama enne wonhunu de wo ye ne ho kora ewukumase mountain so adenti sansa wakogi bank bosia adi edidwa edwa yi a enko edwa yi so a emma kanwa ana emmene no orofo adane ne so adwendwene o bank fo edi ne so atrantwe ama enne kano atu no ede na firi kumase mountain so orafo ya kamba bi kadi nipa bi akoduru kadi nipa bi akowia adane wo mo antwentwena wonsa esum wo mo ano a amawiase kura funu wo mo a orafo enya asem keto akura nenso so no yese ye nto adwendwen no ebi engu ababa wo bia no wonne maame bi atifie na maame no abraba wonne ne baba no ebo no orofo ya na awreho na asefempa sanse akoda no kwenye ya enyim ya na maame no tunyinsan nagu na wom wo fie ho no kire se nyinsan maame no tungu ye kura na beburudu ekwa akiri kura na ababa wo bia wono so de ane pray for me praise a wo boni duku white ekwa so de eduru se omunyina wade no de otunyin gu ye ni nya wade kama ma de ono kwa asode no na wade no na entokwa na edimu ayemu ma orofo na ye kase de ono de ne ho to awurade so no se awurade be ma na diaboa no ne be wie ni ye wo ne wiase asetena ene na wadiem ene na bawo mu no orofo anko ne sawo de one ne ho fama awurade no na wade basa awo soko atwe edemano na de otu nyinsan edigu ye no orofo nyakopon ekura esebetwum no awo mu nhire wo awade mu no ono de ntafo nko na wo wuo ni kunu no to bo baako onyamienu de tosuo onyamienu eno ti wo to bo miensa enyansia enso nyinsan ya watu aguo na nya asem keto akora enunti ababa wanu ano wafa duku wachichiri ni tri eye prezim no eduru baabi na wo ye mfato wo na brabom a ababa wana no wode ne ye mfato no wode ne ye mfato so awade no wokọ ne de naba no wode ne sasum na no ewo dantuom na osu edegu ono ana ho so orofo we ye bebu sase eye fie anase nyankopon ansebre ne nkrabia ode ma ababa wa no nanso hwan na wuko akobusa no ababa wa na dwendwene adoso se wuhu ababa wa no a ofira wade ase abafie no a orofo awura ho papa tie ba dwendwene beto ababa wa no so a se wuhu no na se wunnim no pa wanhwe ye untumi kasa asumasi ana obenten na ekoro orofo de na akoyen kwadada ewo wabrabom akoye abawo a ne adana oso adwendwene adwuma sema yo oso adwendwene ana se adwuma na wo ye no ankasa no anigye ennim ama ne adane wo so adwendwene
Orofo se ye kase ye didi nsuo ye akire a enka nsuo kura ke ye nsa bi enum o ene nti ene ade bi a abeda ne so adwendwene na da bia ho awo yo no eno ena meka cho na anwumre se ye tu atwendwene no bi egu a na se ye ya adwene se shebre sesafo ne awurade ye de ho be fam no a na ne pa bia da ye pe no wiase a ye nyanya bia adane ye so adwendwene ne nkodaada no orofo papa bi wo ho ye de ho bonu a ye de ho fam no a ye betumi anya homegye o ma me papa wom se ade no entwa ye adane wo so adwendwene nanso so no se ye nwabotan bi de ho atwere no na anwumere ya mi wo gidie mapase de akwa ya adwendwene de akwa ye nkodaana ama wo da kura no na korokoro ade anya wo no orofo to adwendwene bigu ate Sompa FM na se didi adwene ye echi a wanhwe ye ye behwe asu efrawo omna samo ye nto adwendwene bigu ate sanse ewiase abrabo no se ya nto adwendwene bi anwu dodo no a na madwendwene so atoa nananom ensiedo wa bra yade bi antumi anka wo me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 odofo ye nto adwendwene bigu wate omna samo Oforisuo yada se nche tifo ni ahwefo mo hwe ne megidi ese ye nto adwendwene bigu aye kasa de mamenchia mi nua Kofi Usu Germany onde ono makacha nso ncha wo se opese obafie wanya ka ba ko no wasi ne fie wie nam so Kofi jai tan ho so ahwe ya ha no kra no ya re bi kan wa advantage ya wo mo Ghana ne abrochire no ya re bi kan ho no mo a sankoye itiyade APC de ne koye ya rekese ya wo bewu abrochire so 7 preduasa sa no ma no bo anti Kofi Chow Germany wate wo mu anu abehwe na wo kono amaye bye dollar pia so US dollar onen kola no se mo ye mecha ono wo ma me ne wo busuafo no papa no nyina da sheshe man so ana free so chia okay magene so ohunta hu yaw kwaku emi ntwa no na da sheshe man de kia du gas and oven no nyame adoma 14th aye the birthday kia du gas and oven na me hwe ne start no so I was say op sponsorship na mesere kakra anti no gese me kope kakra de makiedu the birthday no mani sempa chese wo komani kakra amema kakra odbe shem se nam dodo nsen kwai odbe shem vle nam be shem vle okay anya sa kwa no mema me ni momo obe ni momo se dem pempe ro taye no okay ya ana o doubt ana o min doubt se ne minim ne ahota bi aba so a wo kasa asem o mema ne kakra o minim so do obetima ye mema ke kakra enu ama no mo bobo ne kama de ma de rafu no mo bobo ne kama enu ama nko rafu bi aso me ka se bi a ka me di luto bi ana sha na me pese me o me kakra mema ke kakra o mema ke kakra o so sponsorship ono ana aka enti se me de kakra ko no bi so de kakra na do sha na boa mo waya nam dodo nsen kwa mo waya de nyame sha na shapa yenya ana wo so beba ne kakra me da me nkwahye bo ayo me nhye bo ne mom no me de ni be de achi se de wo kan ko ya mpa wo de mpa bo beta achi me de na me masa de mani de achi ndiye se du me bi a yezo anya ho me ma se bi ane oh no se sponsor okay me twantro dabi day senkwa Sompa FM ndiye wa ya de mo ya yento adwendwene bentwene ho anokwasem wo betra Ghana atwa adwendwen atwene ya futu sem de na Ghana ha wo betra ha ya sadu ebi nya wo da se wasoro wo nya obi abone so so na wo ye mahwe ebi nto wo da wo nya obi abone yes wo nya obi abone ba so na wo ye mahwe kura ye timo no enu me ko madam fo bi fie na madam fo no me ko ye wasa de papa hu no fine so bo na se fine mo a condition so bo na se ku de try o se we me so ya ma ni nyina besa i prepared ni besa yaw kura ni patim ni pesi fia bobo condition ubedu ni adundum no untimi ntua na o to electricity a o to ya na asa kura ni patim nti kura obetima tena mo se ja adwendwen
ye futu sem de obetimi hwe no ma ekoso Ghana ha sei ye si ate petrol so wo mo ye ni se yente so sei timamufuo eni ehu na mane it first no obi fa car 10 cedis a ene wo fa 20 cedis short na we obeja adwenwe hwe obi pay hwe bebi obi tie ofiri kwa adwuma hwe obi akatua wogye wankon so atwetwe Ghana atwetwe asrasre ye besrew Ghana hankwan obi nwo ya ye di na tamano ne first and ya wo me hwe obi kura wo kura ne baba akono ye san di twa ne mpoa na de wanya bi nso e oba crossa pese Sompa FM Ghana wo ya no ya nko social media abrofo de ye no ma no ye de atemdidie se mesua temdidie na obeko social media TikTok atemdidie nko a most of them so abrofo no mo kan mo so obeko school enso obeko no sebe o twasretem no mudi be me di obatem oba di be matem Ghana nko a o na do de sa TikTok na ade ana so sa ho social media ba sa na otro ase mu fani atem first TikTok now here na ya sresem ade ye sre nko net nipa bi afa because of coins bi a wo ye de chirenti ene obi ejimi nti we Ghana ha ne wa anyimi a onko soro kwa bi se Ghana for TikTok na mo bi a comedian enti sese no de ekoso wo Ghana no enya adwenwe na ba eden sese pa wotu sese yawo yetimi ti utikura na de foforo be ne obi pa wa na odegu ani ma se ne edi watam sese Ghana so betra obeka na kure pa ya tem didie na kure wi utikura ma onwe yawo de pese kan nyina ne se this is a time akola mu panimu mu akola enti ye kasa adwenwe ni nyina in form of ye kan nyina boma yawo obetifio ni ahoto opia ne ye no mi wanso nipa ne na betua ne dan kama no obi abeha ne dan obi akutansika beha ne da wo fie wura wo nanso ye tan obi ani tenant tan nyonko tenant ani na kuro wutimu a ahoto ben wonwen sen sika ne ko botom ne de hye botom firi kope wankoto ne nwa frofre mu ntam sey ye be makatachia sorry obi ne wallet mu kire wa areho ukona be makatachia to adwane ne wodi a wo hwe adwane ne so areho oba bia wo be ma janesi wo podwane papa ya no opesti o te brush ato yi so be pesti no hwe situation na ade be che no ne mai sikasem ne ade omunim se papa penkura ya dwale awie ya omo wodem siesi omo sika wode mankura na ko school na wai ye ba ye na insuo ne paste no brush ne dan insuo ne so papa be si ne se ne no beba minim pabam okọ yaw na kuwe ubetima chama ka se wonwe emu anu twa emu feudie emu chese emu nsem keka na no se na okase bi se buru nya bere obi wo ho a wen pese ehu ni ntwo mu nti no de insuo ne ebo ene ai no de sigya so akeka hyem ya nti be gina wa akosi da ben o kan bibia kire kromu afọ mpanimfo a yentie kura wutima ye beto aba timamufo mo life is different ye to aba wi a mo life is different mu beja ye ni o mo wi a mo nko ya wo mu nkonsa ya mo ko yaw obi ni nyansa okọ wale wagimi obi twempra empra na otwe no nyansa oware oba ni wi ni wagimi oba bi ni nyansa tama ye nware no wotimi de no matoto yie be ma ba fie ba ware no wasai ke kan sem basa sa awade ye wade ni ade ye kwa awade be menya nanka on nanka yesei menya nanka na we ne sese ye twen ama be ma fefa tra ama be ma ye okay no dabi nti de bia no be adwen be ma adwen ena awade na epilolo obi atete no nyonko ya asemo oba bi ni kru pie pe na ne machine no oba bi ni kru atukwa oba pe na ne machine no ompe
bema bi ne yire tu kwan okokwan so kofa noma wote abobo ya so te ka tenten so se obebo mpa ma ne yire akwa banda bi ne yire ko benya kwanka ne yire ko ye no nanka wa ama nanka ho atok because oba ne tete no we nti bema no bema bi ohun ne yire wo fi a yaw obeka se wanya ne kora bema bi ohun ne yire wo fie se ya ote ne yire kasa sia na ne buafu one ne girlfriend te ka mu dia ne wo sere ebede ne oba no onwene oba bi tifi wasum na no sei ya wo bekom busem hwe te bia wo fam bema bi aware ne yire politu nkwa nyina adwene sebin professor no wo bi papa wo bi enne papa ni bi nkwa ni nyina soletia no ya wo nwen na dwuma so asai ya besere na nso ni nyina wo ka boma ya futu ene yetu se wo ka se wo dwene Ghana adwendwen ho pa se ya me so sore no pa edumre bia onye obi abone but na wo ye ma hyew kuro be ne yatimi adwendwen de beba nanso esusu mani mu mfa ye so de me ka che nipa da se ne bia se ade bia nipa wo ye bia no hwe wachi ansa se wo wana mo tutu ye pa na wo wachi na wo se wo frantomago ntum pempipra gwa yawo wo so betima tra ba bia na weke obi pese sebe chinchina wo ye dadaba obi pese chinchina ye hu se yes on somebody ade no so ye so emfa de bia nya dan wadwenwen Sompa FM ade bi ho a sabu nya sika ntobi emma ho adwenwen ma hyew so ne enko ye no ma bi emfata ya nipa bebre o mu na wiase o mu etwe etofom ni ade adwenwen ewia no ma ni ade nyina no eyade bi o hu se woni nwe bi ho awade bi wanke akware simple but ono ko na danfo bi de because why na o preman ni kunu so ntesa ti chinchina na chinchina se o yesi adwenwen abeto be ma no so ato ba no so yesre eduru mebi ho ma yenhwe bebi e wo to ye no yenko anim na nyankopon wonne peje obi free sebe afrom di ni besi konkon so ti nsuo horo no ma na wo kama nipa just ade no wo kwa country bi asori ne ade bi ni wo sa nenso mo hoto mo but Ghana ye sum nyam ye tinyame ase ye kan bible ye nim bibia nenso atwetwe ne asrasere nti ama ne nipa sori adwenwen aweho ya me no ka se obi aha dan aho chenti wadi ladbe ana wadi watabe wadwane anajo kon no ababo na yire pron na yire nso nim sampa mi kunu di ifia sika na we onwe oba ne badwen enkura ne badwen ene enkura bi ko school ya hu omo ana omo kasa ko first nanki hu sempanifo na sa adwen da omo so ne enkura kura kasa because ne papa ene ne maame ade esesa nkoya makura na kura na enya tada na adwen etuwo hu nwe na obeye dai de pese ya kama nipa da sane bi ate asense achia na nso emui yenko yanim ye onipa bi enne na ba so onipa bi onso enne nso sebin predo wa ho kirem na no ya nye program wo ze obu ha besi na no pai ifra no pai beto sa mi woni di abrante bi an friend say dem kan ne ko mi ne di ni aka to yankopon so ma de enche wanka sebin predo asenko wa kun ato atwene obamu aduane ade nti na da ni ya ya dwenwen iti yawo de ese ni pada sane bia ma na te asese te bia bia wo bia men koka wano men huri mfi abonsan so mehwe fom se wadwina na nsiso nti uku da bi yankopon otimi sesa no ma bia yawo yenko enu okay orofo to bigu wate adwendwene no nyina to bigu na sene anu ye ebeba dako wate anu ti asante ngoma no beka kyo se yedi adwene da chi a ye behwe su fra na de nsu ayenti no ye num nsu ana so be nsu nchenchen se behwe nsu nchenchen ya anu ti ye num nsu ana odofo ye ntu adwendwene ne bengu wate wona wodi wonsa asum wo mo ano di wonsa ahye won damri famu adwendwene ma yade abo bi o adwendwene amanne obi atie sikumase mountain so wabodam Sompa FM binuma to nananom ensiedo ye na ye hwe so aka kiro se odi adwendwene na chi a wanhwe ye obekwa akwi baby basa ene tubigu na ho tubigu a shebre sesafo one ewurade 0551931931 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 0345 40 45 28 0345 40 45 28
orofo yentu adwendwene bingu wate hello Peter Asafu Moonlight we Peter ni Asafu Moonlight so etiamu pa ya Josu eburu anti ankoma mo kete ne yori abeye pa so agenden de ka ke bi ne ki so nda so enya asem keto ka o ta kere no papa o ti ya no aboro ti o ti ya no aboro ti o so ko pa agenden ba ni na ne any body nita ni yenso ya nti na ni mo mpai ni se Okay. Hello, yentu adwendwene bingu. Hello. Good evening. Majo so ma me majo na me mawakwa baba Asem Mpe Nipa dwumadi so. Me ka se free ja chi me masoda. Okay. Ani me asoma mo de abe mama agenda me jinjini mina me jani ni na enyimire. Amen. Sompa FM. Oh. Okay. Amen. Obi bia da adwendwene ato ne so no saa bere ye ka kire se onya adwendwene wate. Hello. Wani o. Enifira. Nsuo ba bodai. Nsuo ba da buoni. Oh, ni fi na sama lo be oni ti o le information border. Ah, debi kwajo su pese. Wada ntama kwa da minute mo na na ka chiro. Omo mi kia ma jamu na ma boss ma tama mo ti men me ya. Omo ya kupa na ta na di di. Boss na me da no ne ma ni po 21 na di won kwesi me nka ho a ono nya kupa na ye. Papa ya ti bi mu e bi ele nyango boy e boy no de vika on nyango boy fa yori fian kan wan kenye ni ana wan ti bi enwu a o de kai kwa bo se kan de jele du o tu bi egwu anta na wata spake anta papa ana shawo okay enoti yanto adwedwe no ebinwu na se yeto adwedwe ni bigu a betumi aboa ya hoodene ankasa ewo wiase asetena ne emu abrabo yeto adwendwe ni bingu hello Oforisuo banne yi ofana bibia mo ko de kama pa ani wo felumba omra samwa obia woye den de ba de na se we o fa se SK Bullets nyamene hire e wa de ni na mdodu obo ase coffee kum e de kwa manager da price o chi ko fi amankwa obo ase east e de aso ku kommentia no e me ba de bonye tuma pa obo no bo ase east o fo je na de o de asema papa o e ya asemu o ya de trimbe pe kara no ene e wie pe yo ana ablabo no sika no ene edrensie no enya dwendwen ene de sifie ana obi ewu abene tamu nso adwendwen Sompa FM. Bo anfe bi anasi de wan fa bi anani agora adwendwen beku esan sesi obi abene tamu enso ye srada adwendwen do beje emmom enso ba bi wan tu bi agu esan sa ablabo no sika no odi o ma enya adwendwen abedwendwen no ebe ma wonsa ejumeka udi o ma wonsa beka ete wiase so nwene tebe ya ye ho beto ye from the idea we ayo wo fa se SK Bullets nyamene hire obwa se moni nyamene adwuma na okay adwendwene de wo badwene nenso ne mmoroso no odofo wanhwe yie ehun sunsuaso no ebe bibi basa hello baby afrefre udi katachie hello baby afrefre papa Bacha me brother ti odwo se ko yentie we me da ma se ko ta ma kitana no ko ga na mi me ne di fuga no papa me ne di papa okay na me pre na ne me bo ati na mo sa e yamba ko su papa pa o ti enti me se nya ko sa mo na mo fa ti le ti ja gente okay hello
Hello? Baby, I'm free with the papa. Nipa show. Sompa TV. Oforisuo Aboagye Asem Mpe Nipa nie. Wokọ wahwiri. Eno ti yento adwedwe no ebingu. Sanse se udwene mane traso a orofo wanhwe yi ebetumi apa wo ho entoma. Hello. In fact, as someone me di area. In fact, and someone more can home. In fact, what you because I didn't think even me I mean some me I can compare. She's here and she be by me speak on Gary. Me tell you I'm me tell me so be able my me buy am me some bakolam. Tika eshem no ya ai. Ah etina eye wadi pa me de ba tweta. Me de ma ba. And the says me am quite something me make it. I will etina de. But God so good say me no gari wo she go enti me say. Oh. Eye wadi pa etina. Me nye jajeji. Nti sa fa me ka me bi ma amamfu na say. And chia but you me them say o en ka sa adin chia. And I obadi actually true. Oh. Me da say and ma futu. Oh. Asem Asem kasi o. Oh. Hello. Sompa Baby, I'm free with the mama. No, okay, yeti we. Pocho. Ndege na mwakeni meje mwaka. Check Professor Bernard. Ebenchi temala menyankwa na na so na no koba. Ba femuku. But I tell you the work of the the catcher the very we look media possessor. Wow, the look in the Abiala. Then they look in. Oh, Asemo. Na kana asem no so ojina so no okay. Hello. Mami, yeti o. Oh, ahumani munye asemo na kana asem no kama pa. Orofo ba bia obi di ne tip kura beto no adwendwen ye adware no asem kase pa o. Hello, good evening. My juice eburu oba pa ba bia frefre wudi. If I try make a selfie save me Yeti we. Yeah, must send you program mamoye. Na, what to you for yes so yes hello. Yeti o pa mame. If I try make a selfie save me Twe free TV no, twe free TV no na say uti ho de emwa. Yeti o. Hello? Hello, Pacho. Mete o kapa ba bia frefre wudi. Oh, obviously, I can say better for you. Ewo Jumapa mo bojima o my Ghana. Na ye can say you have to do agende etia. In fact, eyi is is a working go consider say don't know what to be do. Asem o mo Yankopon ayi wani da so. Ye better was say e wa kutu amoni tie pa o Yankopon shamo so. No. Okay. Asem kase pa ni akofa ba o. Adwendwene how will be you. And adwendwene ma pressure ado so wo Ghana memho adwendwene. Hello. Baby afrefre udi mame. That's your friend Martina. You're a free man. Okay, say free man say. Pacho. Yenti wo bapa. Pacho, agende yes. If you get to be not old drink, if you get to now then here, go now to Sompa is only agende no okay. Sompa FM. Asinya me enya adwendwen emfiri so de ma wo dwene no eyi wi asemu nipa ho ene kofa we nyina enso eba o. Hello. Good evening. Maje oso katachi baby afrefre udi. Yes, frefre de ku. Yentie we twe ho free TV no ne ni komo. Mpacho
mo ya mo dia be na adindino no wo di echedia wo ye ne ewu ntimi nye but Ghana has ya kaka no bia gudi bia wo adwenwi wo mo wo be because Ghana no ya kaka no pra ahobamba yo wo Ghana ha in city una ma why is that do bia jama be bo for now that's the truth I'm okay. Okay. Hello. Baby, I will free with day. Your friend Joe, make us a theatre. Yentie way. Where the any bonio, I drink more Canadian. A bit warm so far. Now the chow, make us a one drink. Okay. Abranti nane common be me the power see ade to me ka se wonene na nwoma bi so etachiri pa. Hello. Baby I'm free wudin owo me. Hello. Baby I'm free wudin katachi. Me ka za chi se wa ta ko jokto mo Oforisuo. Ye too. I been ready. I just been back. Oh, network in this would the menu. I ask for hello. Baby, I'm free, Wabapa. Okay, free. Yentie way. Oh, network in the be many network no. Oh. Hello. Baby, I'm free with thee. Okay, yeah for friend no enyina ensia network no asem kese homano hama womna asem wa papa ba ko na asem kan me ho adwiri me o so wo gari ne asikyire wo na obi nka se gale na asikyire nya aduane o asem wo ibuza se ye aduane de na obi ka se eno no wo a yaw ene ye de tete kom so asa be mpredwa se po na ne dabreko ewo fie ya beka twa se so me nko ahabayre tabi nya de obi pe ne wo nya ya ma men ka se me jade ama abrochire kro na ya abrochire no adwuma sam nye so easy sa wo dia na so sa wan wi asisi but se no man kitinkiti bi ti se de ya gadwane die ne ade no ya enu na se san ka Ghana ha ye wo bode no na ade a nyame de adom ye pa ni fo de ade a ye te na mango aba na bra sai atunya atoagu bode timi be tomatoes na bra ne atoagu enu ni ye problem Ghana he me see Ghana ye problem pa wa pa ye adwane Sompa FM de be so de yaw ye tu se be unya agency ba unya top me du ya sanete de ye di pa ne yaw me see na me see na no ye kasa okobra ne see from an opabeto samoni di obi so phrase se wo see na ni da so nyina ye gale kaka wo se kaka ya na de opa no o se nyame be hye ne ho ni munya ade che aburu nkwa ni mire nkwa ho ye de o sa adwane ye de ya aburu nwa adwane ne mani ade nyame de adom ye obade ne wato adwane kakra bi ka ai obade ne wato ya odumre bi na ukodidi enti na make say yan wangu ye tufu say dumre bi a do so ho gale obi su ni bi akwana na okosha akonfo no o si wiase twa ne ma to okosha akonfo oduru besana so na ofure na ororo no na owura na ta ne gu wo na ofuro ye kwatekwa na ode sapo no bo se ode be hye no akonfo akwa bi su se ono so ne ho kire ne pa wo se won tra fie kwa na se be mpre ya nwina twetwe eno akote hu emo
etita makwa ne food a wo kasa na wo bom pai se awurade me ho kyerɛ me dodo siesie no ɛna hwa wo run entire ne go no froso saa kwa no so te ho to ba ya hu se entire ne go no mata yi awurade saa kwa no so antima nhya homa no obi ho kyerɛ me kyerɛ o te se atade no wonu so bom pai se yi atade ne mabenya bi ɛde be hye fo apɛ no saa ne se me ye kyen wo bi ha no jai akonfo no tidia ne pɛ se ka ne se obi wo gare obi nso ni bi etuwe Asem Papa ni Asem wo kura ye team we program ye Asem bibia nwa let ye ko top prepaid ye ko ya ye se ateko network so tu kwan ko himfom ye nko Ghana ye network tu kwan ade asasem ni Asem etuwe wo na be dai wo manda shi mu ntuntum ku wo mu wo so ko to light wo ko ya light n bibia generator no na junction wo ko ye so ye se network nye ebedani ade etuwe nyenye ebedani wa dwendwen Yaw, edu maybe now da hopa ni mouth. Na ewu kuro na wo bada hopa na wo bukoto yaw. Onwe. Do badwa se na krobe na mabefiri mu. Asem wo. Etiga na ha de. Adwendwen de obadwen na nso. Ahemfuchi ne ye. Ebi de dabi achi ni afa ne saa ne entrem. Ne yenko yanim. Okay, yamfa ne saa na yenko emfa enko yanim ntodofo de betumi aka kire wo ahye wo nkuna ne akyeche wo wura ne se. Adwendwen no de beba. Na ne moroso no orofo wanhwe yi bedu hu awu etumi tefa so ma abodam ene kwa ankafo a wonna wo ho no pinu a na adwene ede aboroso orofo se kase edi adwendwen achi a wanhwe yi ebetumi ato na nanom ensiedo enti eduru ba bi e beba de na so ya yentu bi emfa hu mi otete tuba fo mabomenta mamu minam soro misai enamfom enne eye hwehwemu kase paawo abranti akowensani bi di asemato ne so se wose one na ko contrage wonkuku ni nwia na onfa no emfiri wiase abranti so wankasa namso amana na busuafo apa no enamso amani nwia no anaka sabia kusabia nyado se otua na watiem ewo ntadehiem otua na watiem ewo faako a wote otua na watiem ewo nkankro wa abrabomu no enani nwia no so apa no wamada wamfada enam kwensani bi so yeso wo sachire duma so baabi enam ne so amantitimu papa mu enso aba na mi kopa bibia badi ene me birthday enenam koda ketu a waye na adwene se wano di abrabon obe face bi obe take abrabon no sanse kayehu ye no awofo na hwe ne ba mane sififie na daachi ankwa ama no ka wahwe ne maame ene ne papa enso ama wonse atutu fofi antoata papa ne maame ni wiase biemu koda ne di tiri pempem sa aboa sonsono sede be ya abrabon no ono so betumi atake bie enu ti akokoye adwuma wo Some na Some okoye adwuma no yeso o mokai kase ba ko bi afa na furu so na me de asem we kura de ne tie no kura ye medene brantie ye furu na ye tratra no me ne wo kase ni sisi aseye o ekwan ba na fa so a mpo na yare sa na wo hwehwe wa bra kai no efa ne so no onyaye adwuma wura mfi no eduru baabi adwumawuru anese ma won mo amane e wo post station ekoba ne sa omunye sika na omode ahwe no sanse kaya e fa ne so no obaba ba kire akosi post station e ya asem foforo sen ne ko wieye e ya mpa se ka no fa ne so enunti e na juada prophet Joseph Mensa bible no kwafo twumutan peken kran ibehu no kore no e wa ha ye eya asemu abranti na oye adwuma wa hwan ha nwiem ho mehunu aya na mewura ho sanse sabri ko diye abruchire nyeso wonko bi wa komprenu se twitwa anu ikura no kani nwia no ebetumi outstone nsa na ba pagya no biem na nso nipa bonni ko wensani bi ene ba ma brabo no ensai de na nso so baabi a na ese keka koro no enye ho na ekoro no eya asefufuru ye obi ka kira asanteman ye obi kire asanteman e wo Sompa Asem Mpe Nipa so
Aboatati abetwa so a mabaso no namwo adwumako bi adawurumo na mote yenka adwoda ekosi ne fiada so yekọ computer so ebedi emna sisia me person me bi hini ayo me fluency aya na ye ma me say me fluency say me pass me go use it me shower set no me popom ani bi e be tell ya ma me and me na me pass me ni na me to full frank enterprise pass no size me na open 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic obey you ready of frank enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so many once you fall so 30 by 30 size ni na me desire who go be our panel obey be na bag of this na who go so there the water closet who go be obey be kitchen sinks and the taps I would already be washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa only cotton of fear and a comfort room go yansolo frank enterprise now baby send the super frank enterprise oh it's no market magazine room and some of the Bernard filling station a brosa yellow minu a ho and a frank enterprise now there are some decran say so blue is bono any a hafo e kwa kopem no for baby se o pe task papa ni ma wo bo si bi etu akoton a en to wani nko ba bia so do you better frank enterprise ni be mo ni popom ene bia ne bo edafom for number is see a na ti asenda attend the maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can frank enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Area we ene Sompa Asem Mpe Nipa no. Kwabra for fasra woni omanfo achade a wo fasre Sompa Asem Mpe Nipa woni ohwintim preko no. Den chamruso dansuo mu Sompa Asem Mpe Nipa. Odi ya na ade asem o. Odi ya na ade asem. Eya asem o. Pania yene no betwetwe komo oba obrayo kon na babia na ensem ne nam no odofo na agudofo na ahomete na tentafidie TikTok no so no said amanfo esi freme no mewura kura aho nanso no Sompa Asem Mpe Nipa esanse yetu agyan a ye mabro enkamu no ntino sesi a mekan papa na busuafo no bi fu se bi kura wo yewudini ni nwia sabia ku sabia nyaado ko bema ni bibia die no bema isu ene dem sa no be den bema no su ni nwia sabre wo US abrochimamu akenne ko beboa no ko be se ni bia tete woni ni nwia no ntamu so obeku no aya asem foforo aya asem o papa ya ma me wura ho sanse obi a watu kwai pen otimi koba na ni nwia no asa aboa no etika se nempo kanye kura no a ka ne boafo ni somfo eni ni nwia no wo abrochimamu no nenso so ayasem kadache bibia bakode ajada roma ka kuma to ye mwate miasi nyame beye bema ni suasi fom no de na enye bete sa ifiafo nyina so metia mo den na mwase ye hu de egosi na nso nim sedi o hatawi o mama ni nku goda o mama ni nku goda Sompa FM yan kan sempi no so amepam no Panipa udi de say from mensa na mbimba ko pa de Kalim yes Kalim free here fa free quite central region from pa na do be ka national park one I just so yam fantini ye denchira we denchira for okay yo hen ni bwan pension kakum Kalim o how pa ne say ene o ba obrayo ko de nanso no yenni komo kakra ene ena so bi tie dwuma de bia ya reho samo ukwada no with the masem beto manim na asem no adidi me ho ache me ha me ye nti ya me nam kra na me ma ya sorry kra my life se no yes
ena kwa brane afom prime bi ani nim die free de atum so ba ni nke nipa de metumi akase nipa de pam kra obi bu apampama na o chere so komodi unya ne mu do audio aswa anti gani obi se ko ba bia se o so ko bo bla o ko kra ne ma odu ba bia no apam ne ma ne se ko na muso mo ko pe bi ni kusie sa du ba bia no ne ma firi ne ma me bu no mo so akoda ba bi timi de msen kam kom ba bi ba se bi ho ai ha me nti na ma me ba se mo fan mo hwehwem ma me na me sister na mo ne me krum fo ne me bla ma ne me family mo fo no ehu se yes enye se bia me na me ebi kra me ni ma bla bo mu da na me brother no kra me ne ti no me ya dream bi se so nya problem pa me ya family ko na ono na wo de kra bi twa so ama no enti wasem a wo ka nyina ne se edu ba bi kura akokọ asense wotimi ete ne ma no se mo kobo mo bra tu de ka akobo bra kwa ka mfa ho na enso so sa kwa me ze wo ma me we ze ma me wo de kwa mfom asemi ba ye no o ma me wote me ma me ko ye wu adenti wote ye no so nim se me ntumi nya sa se de mbra na aboa me mpe na asem o pe masem wo se nya de se metumi adwen bi afa no so anti de dia asem to me so sa no ema ko nyame ko okoda hospital nyina me kwa minya pressure ma ye me koda nka asi hospital nyina ekoba sa no masa na from se na me numa me hu adrosi ho se kamenom na me go toilet tim se dabi asem anti sa na me kono ma dro ya nkwa sia do ne ma no na me fa ko go toilet tim na mtuku kwa me afiri sa asemi eba ye faako a wo ye adwuma ne namfofo mu hu a de no mo kan omnim se entisa anaso mu hu no mu suro namfo de ni A to Z obia me ne nam bia mo ni pe be se be tan kra ya na mo kra yoro afo ma me se wo de nyese na be wo tie se ni wo de ka opran ke bia nya wa bla boni ke nya bia se nsu te nkakra nteja wonya wansi di bina tumi tota de se na nya bia beto de anya dia se wo na mo be bia obi ahụ adwen ni otirim na nso na mo ba bi nti me amadwuma mfo ni me na mfo Petro Basisi a obi obo bia na ni age fi asem ne ba sa nipa esuma me Basisi na nipa bebre tema me tu afiri Basisi amara memre wafo ne nkokrafo ne twi sum bante we pa e tu firi nwan fi ho black mama 3 days ade chen ya na me tu ye mranti panpanifo suma me se e koma sa na mafo kopa achew e chopa de se boy ni twa asem to me so sa no me de manfa anya asem che da wa abro 1 year kra ni se be 2 years nti me bra baba ko ya ye fro o ye fio o me ye wedding no pankon roman to mo ye bibia o ye fio no matras na o mo frɛ ya din ko mo awi na me bra ba ni sore no se ofa ni papa no me ne mo nkomo na mo so nkomo be yo so di mi yanko mi gina wa sa o se papa we ye ni try ache wa hwe wa boy wa yesi nanso ade o ye pa nya asem kutwa no nyonko ble bo pa o ton sama no ni to duane ana ni sasimbi o yesi ana ni sasimbi woni ni nya o kwa sori ba mo ye ya so bo na sum one first 5 cities sama ni nti wa man for 5 cities na mana ye wa so me time o twem ko kan ya won ti ase kwa na mbo na sum o me gu ani ma se papa me se awu ma di ma se makol bokro na eko ba ne sei no ka so begu animu ase se wo so me time na wo twe me time na me ka se wo nyame a mebo na som die nti no se wo so wo time nim wo se me man 5 cities won fanye dai wo de ko twa bi onuma petesi petesi no de koto the friend ya tawi a wo se che dum asisi a sa tem no ti abrante be bia ko organizer no sisi a se che dum asisi no akaka et 155 na man nti man for 56 na man nti eno so me time a wo twe me ya me se wa nyame me bonu sum so ampa mo to nsu fise no abodada nsu so ta ho nto to nsu no se wo me gu ani ma se papa na me se begu na se me problem bia ni mo akogu ma ni ma se wa se wa ma me ho se me nko ja ni kokun bra na me se me kokun so se me do be ko comfort me comfort dem no comfort no me sala la nkra de me fa makwan na che se wan kan se akwa no se bo me enko sa adwuma no e ntwanto so na sem we de ko kan sem we de asem kase we hwe
Hey, no be crack as a common sican, I made a media, and I said, who want to call this kind of this kind of money for grow. Also, who's a young trouble, the Kutubanchi. Yes, if you are not a can be a man. Hey, if you are not doing the or for Tracy Caman, one hour, kiss I'll be fishing, and then you kiss Kutua. Sompa Oforisuo cancer, a tenay, in few me, no, and I say, Anthony, make a minimum. Nay, then, Obra Banote, Sena or Casemno, or can you fear any more Nippon Swore? Nti ombo na manye na bema ba kon baba kon bo na manye na free on na bema na nkasa mu pim chese yen kan sem bibire kura kan sem bi o ha nya se bia illegal nation nenso enya hwe eya semu enso nipa de o ti etu bra ba no ware no ne ko ba se no kaka se omu ya ifro ni wie no de tu mabusuafo anim se wono omo onkomo onka nkomo kura se me ba ya tewia biribi atwam ya tewia ba e ka kire mi se me ba ni hoso nkoja me nam de kunu papa obi ka se mu ya masa satam na wote ho satam na metro omo ho de se no msi fa asem se omo ho no na ebi no one side no hind dan na one side nso hind dan to omo hind dan no omo yo mo adwen se aso omo be di de atia mi timi na ma hu fi se me ko fa me wife ba ye no se mbra ma no susa no omo no aduane a madam na oto no se ya ofufu no no anu jollof o se nkora ni mo de ada ya nso ye be no jollof no no nso aku akokwa ye nkatenkwan ba nya nsem nya na o se ya de twaso every day we ha be kan kakra na nsem ni epi ya semu o di a kire nso a o be wu ati se wunua no wonkasa wo ho bi me nya accident me to sakre wo ha ya hwanuam nam se me de kom na wie me nya wan room bi ntimi de sakre ne ko sifi na me nya mo koni to si bi am de koto Sompa FM ma large koko junction wa moto bi also family me left no be family right o bo me na me de kotal no so pam se me sole a chana for ka kesi chicken se ma anim ko ba na twem dra wo kum ni pam yesi ya na ko ba na me nsa ho me nsa ni na ko ba na me nsa ho na aze na me tri so na me koko so twem na mo koko so aze back aze na cover 4 ha cover 4 wa na me koko so si me nso nke pie mi ha manager ne de shem na brum ko trum ya doctor here my friend doctor ahin bitu ye ne wadie mi ambulance ye twem madam mi ansa adai se problem on kwa aso me nya nipa mi nipa boni ba otum ya unyame we de dika de na ate sakre so moto na ma e ba sa na de to so mi nu so de to so mi nu na ma mi akoko mi fi no bi ba chi bi na ko kan ye na ode sika be wo mi ko ho ha mani tomu metrom no so the same performer agency you try me film ha se ne de toputum ewo akra we akoya wonya kidney problem na mo ko to yi hona mi Africa kra ho yi na de to so miensa so de to so miensa mi ko to bibido bi se mi sisi am ya me no ma rubber black na edun so da kum tumi dun so mo ja miensa ansa na ade ache de mi du wa wasi hospital ka nanko fo di wacho o di 5 minutes kwa ga o yene nyaminku na ni pa o na mafano kro nante de me hu na sasi so nyina se o na mafano kro nante mi ko tu ska bi ehu mami bi ko tua go kam e wo school bi ni afre no salibut e wo bomfa na makotran me hop for one room no makotran for me cross so si me du junction na me na mura mo du junction me ho na ska na tu pansa mo ko si na se ska ni na me ko wa se yakoya djuma bi na me hye mbotom me hu ase ma me de sun ba na me madam ade o se hwe ska me ko mi jigu kama me ko twamba ni ska school fees a na ma ko kruma ko twanya ma wura ka na ma ji ska no ni ma ho fra me ko du ya ska no hye hwe ma me na nim dim madam ska no nyira ai o se bla me ko fe ska no me tum botom me dim se wura ka mo na no me yin si no me yin si o jona no me din Fred Makasi afi bi obre ma ko ne mo na this can man am 2 million money. Naide. Santa mi na obra 2. No wa 2 million mama koye one room. Sompa FM. Mama yene kakra. Okay. Na say abrante no a wode asem no to so ne friend say. Friend ya tawia. Ya tawia. Pacho hai. Also wo fa hen. Sechere Dumase. Okay. Prophet Joseph Mensa ewa ha. Ye pese prophet hwehwem se wo kan ye ampa se ya tewia enkujawo ana se ya tewia no ankasa ene de na adwene etwa asem ede to so
se unua no wablo che fe ne sei Frank Boite na wabusuafo no so wa he bi okumase a babusuafo ha ti adana obeka obrawe okon no omote so waba beka se wa ha fa se ba kono timfie frene kwaku Samuel sisi ade obi ama ne fie bi wo wade adu makase kwan mo to sisi na Frank Boite no ne ma no we se ne ma no so nyina no wa ya aka ne ma no nyina Betty Bonte o school fade Malam Bridge wa na mi no de omuni ha ede ya no ado okumase ne bete YouTube no so Frank Boite na nkasa wono a obeto kasa no so obi su nim Frank Boite na nadamfo no yonkono no a ommo na batiri se emire bi asem wasi ye no ni nwia kwa mensa edi na adwene mu dem abesi sa abere ya sa bone no oni se ontumi emfa ni nwia no sanse se eka wiase mbuafo paade a na kwa mensa ne buafo ne Frank Boite enu nti no Prophet Joseph Mensa ewa ene asemu a achepi no asemu a akofa asem kase edi ama abusua bi no ama yi obi totwene no ene ye baba bahwehwem ama nokure adede ye petesifo ni ntwanto so petesifo so ni nyi ano apetesifo ni nyi ano enya asem ketua wo gogoro oseke bi kire wase apetesi ni din to so se rem won za fe di blue kiozo petesi din ye wie kura no amabia homa no ya pa petesi din cause minim sa petesi be di for prophet me wakwa aba meju so panyini bibi abako de oh nyame adom nyame ne pa wadawroma memo akwa aba na madawase mpempe sanse udwumadi do so na so ya tu ensa frewa se rosi ba no ya na ye mahoho a ye wadifu bi wo a wo mummu hwehwehwe no mfani panyawe na so ntesa prophet obro ho ase pa o obro ho ase timi enye menwanwa se Yakopon do ye adwuma free tete wayade okuta ne mudiem obi ho akwa man ho so enso ntesa wo wafam prophet abrante kwa mensa Sompa FM onkoto apetisi 5 cd went me anto abrante no hye na roba oto ne nsabo no ma ne to ensuo mu a abrante nsebo megu ani ma so na abebo o se me enko ni nkoku bra no abrante kwa mensa so se wankasa enu akoya asem fufuru prophet mo akwaba mejo so bayini asem weda pono so no enti ya wona wo musu koku bra no abrante na kan asem ato no so yen kan za allege sie na ese ne bra no so kra ne ka ono no su kire ne bra no aka ni su ba nam so ama ne bra no ne ne manyina ne yire no apa no pascal ya asem o okwa abruchi ni abono na ne bra no de ne ko destiny na change nipa no okan asasam no kire your friends o bra ma no your friend is saying your friend is saying ya tawia wona wo sekire dumase no na wo so de saying kwa mensa akwapa no kwafo kwa mensa na ti ono ya tawia se kwa mensa be ka kire ne se onko kire ne konfo ana so ono ne nko konfo so no mukoku ono ne bra o bra na your friend is saying Boite Frank Boite eyampa se wosu di ne di saying kwa mensa eyampa so de ne bra Frank ko aduro suso kokuno embra mi sani fa nya no kra enko be nkum 10 nukure bi animo kokko se chiese kamma me pada na kamitugu abrantie ho sanse asemi nam so ama ne boafo pa ne Boite no fa Boite o US abrochi me wa pa no ebetumi abasa won se nipa te sa asem we ya ukra na te sa asem we ya ehu pa na bibia nso ade ni nso free ba no enye nchen o gise onnyonko pa so na eka so onkomwa boa so yi mframabone a prophet enyi na chinyi o ya enti ente sa ne bra no nso onja amanenka ente sa papa we mo ni trimu pokra sa da tro ntwanto so wo si abrante ense cheduma si ne friend say ya tawia
prophet ya tawia ye ni bre ene ma ne ka sa ana se chese opese abrabo ye ne dene akwapa no kwafa pese hu se ya tawia no sa de no ye no ye ni bre ene ma ne ye sa ana se your friend say your time na odidi papa yechi ye ni bre mbla emko fa otan ye enko benkum 10 ni bre na ye no ni bre aje se ni bre anu ehwe ni ye Asem o prophet ana wiase na eti ana ewo ho ntina da bia me ka cho so hu no mani aso tuom no mani hu ohu ma ka cho se wiase obi be ka cho se me de nipa nyanyame na wakuma nipa nyanyame na wasa me sa asam no da bia me ka cho me se omo adwene mu ndo na kasa saa so wadwene mu do a nyankopon na na nam no bonsam na nam no nipa betumi adane nyame nipa betumi adane bonsam enti sisi a papa we hia na bonsam so first no ne nam no nim se nka nyankopon na ne nam but nipa na san abadane bonsam ti de bia me ka cho se suro nipa de ja samai wiase ehye nipa nsa se ne nyame bo nipa no odi wiase ehye nipa nsa enti utumu se hwese ni asebote na hwese di osonote na nipa kaji samoa we ya utumu se wiase ehye nipa nsa pa hu ti wo bobra na ni nipa delia na wa hwe nipa ye okay prophet je Asem ba ko sa wo ho prophet phone number no tudwe my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0541 40 39 0541 40 39 achina santase nyine achina ne yeshi ahwehwe nipa abrabom da bia me ka se wiase bibi wo baabi ntine yesi dan a na ye de pono ato ano mahu dan a pono da ano akohwe no kokokora ne dem so pono da ano wiase hunu no eni ntina prophet Dr. Joseph Mensa ye hwehwem de fa abrabo ho nipa de ntia wo nko wanim de ntina adwuma bi obeye bia enkoso anase de ntia unhu adwuma pote ese wo ye nipa bia ese unhu adwuma echina ye tena sia ye san hwehwemu no obi o ha yade bi odi echinya enko ye tena sia ye hwehwemu se de ntina wo yale obu ha yade na ha no ehifa no nkoe wadane dua wakompaibo wakoba bia china ye tenase ye hwehwem ye behwe saade ni na yale kan a ye wadura de bema ho ho beto esunsun mu ade nso ye wokwan a ye beye ama wa ho beto me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 okay ene kwa mensa ne ho afi sanse onkan ye so be kwa akuku ne bra enu ti wa wonim frank buate bia no ka chen se asem a akoso mfie pii no ene nokure no adedi na ya tawia a wo se che duma se ono na akotwe oyuni edi aba omna samon we dey ye beda prophet Joseph Mensa se baba no kwafo me gidi ye se oto amfom da bi oto amfom nti du Monday se na ye kanfo obi a se wonsem bi ada no adwenwen wo se na ye ka enwen adwenwen wasem obu a ne dadwen no de bia prophet Joseph Mensa betena aka se adwuma wo ye na bi anyanyan no ne adwuma ye se wo ye nti bra na so ye oba na so ye ono abekere wo de sese dey baba no kwafo ne bekere se we na sese wo ye obi kaka besi na obusa na 1 million kra wo nyama enye na adwuma no nti papa number de tudwa momo de na momfa na monko ya okay me de masem Sompa FM edu me bia ye nhwe ye namfo mu nso yi anokwasem we a ye kan obi nso agina danfo di cha wono ankasa ni pan mu what as my prophet Joseph Mensa kwase obi se sebe nyankopon ya yi me kra nhye ni pansem wana ka kire wo
me kranche bi betimi no obi agina me wuntimi nya me hwe wonsusu pala kura woni bi nipa na wo ka asem ye se ni fre ni beto boabo na na esi bi so obi wo na asem a wo ka hwe wonim di enti a wo ka be wo test wo sunsu ma hwe wo ye na wo da ho enso obi betimi de na ni adi bi agina so me nyankopon ma kwan a wuntimi nya me hwe masa wunim nya me didi pese ka che nipa da se ni bi wa na motu a wutu yawo ye hwe na mfofa mu yi obi wa na na mfofa mu nye hwe opani na damfo hwe kwa ode na fa so sankanya burochire kwa na de yemfanse ya bona ba sanka ne brank obedidi ama ne bi edi ama na hoto aba nanso hwe adamfofa dume ya petition ase bebi enom nsa mami tu talk we say hwe wadamfofa mu yie ne hwe onkomodie yie na obi yie no eyi obi tan anokwasem uye na wo ya wo ko ka wo dam ufi a wasi na wo de da wano no na masifio na matoka wo ampa efe eye na so wo kanyina no sa nipa na wo nam wo chinya kanfo o kwasi wo bobre wa yadu ye wa yadu wo boa o kanna no but we dey wo muna ni trim ti de be kanyina ne se eye se we na ato no ono anka because o abrante o hwe no ma ato na se obi de second war han ma udina onya na mogya no enwinu ko mu ube wu ntenten o hwe no ma atoto ni na kase nkwa atoka se bi emede wo se maami bi sika bi efri to redrum be bi ayawo wo ba se ka bi na anya ase na ne nipa wo mu nyina we se ba kwa wu wo pa kokko busa sacrifice bi a waye anokwase sika bi anya wo de a kwa bi so no ade bi anya wo de a kasa bi wani kwa se wo na wo ka batenne obi timi sebre na no tin na make choice in social media bay obi timi do obi atem but obi ho aye ni natem the spirit ekuta no untimi ni natem nanso o ka bibia che obi antie behwe ye ni aye tie ye mfa wonsuntu ye hofo brante de nyame adaro ma otimi kasa ketemada bodwo mogya de nmu afosane eno ma eto no na bia nka wa wutem wa nka wawu anokwase so ti ase nti ye hwe nanfo famu yi wadamfo no pe wasem odo ye nkogya me yaw nya ba bia na frame ameko by this time nya ba bia na frame ameko me kwa zi ayi no se me ba 1 week ayi ni me ba yi a 1 week me ma so ti ase nti no ma bi ho no mo a ye hwe bebia ye di agro kono bebia ye kasa kono bebia nanfo famu sitie adamfo bi wo rensa ne nsem bi obeka bia no out obet maka cho se be pressure eto obi wo a de bi osolo si court short as that one we court no obi wo hu ye na hin obeka se nipa so me ne ball kro no eti ye hwe yie ya na motuo by this time moto anu asonso ho wonamfo semu ni ade abrante na adamfo na ko wie sa situation ye be se ni nwa no so obi tie ni ye di na tamanko wate but we dey na daroma de ye sa no ma wonya eni nhwemu a ye nyina kire se bi ni nwen se wo ye sa kabab no kwafo ka ache no se ka ache wo kan so tia no we dey ni ho adwembone iti bebi akodu bia no on sign achi na otiase yi de se bi de bia meka me se krama otiase no ho wo fa so sene jata wawo iti yenhwe na ni nwen wonya enko yi de odidi o ma ni bini na enka achi sa on catch sa what we say sika na eni ho se sika ba no se obesa kotebia fofurum nti ye sani nwiano na daroma mu amoten so ase bempredu ateka kirefo no wamfa ni nwiano ama ha se obedi na tam ne mu asem na yi a na situation the way you see do ni nwiano ene ne man na wo dwene ho no eno na brantie pe atentere ne enti onam se wo penuku ewom se ente sa wontimi ye sa da ye oba yo so abepie se enye sa enti papa bra pani ana bracket to bebia wo bia no adaroma wote enka onwen fane san show yem na yenko anim na sebe mpredwasa nwia de sebe mpredwa ontimento nwia ntwentwene sa okay metun krakesia pa akọ US abrochimam se wo bibia da wonim ya boate bia no ommo na Betty Frank boate obi a wonim Frank boate bia na kumase wote ehwabo overseas ewo US abrochimam asembia esiye na wumia kwa mensa obi twato no so pesu okun no mo kan che fraboate se entesa na fraboate time na wo Ghana mem ha no na wo ye Sofia akwasi bro ni beka Sofia na usususu nsase na me wogidie kase se fidi kase we so no fraboate bete wote a omientene nka na ye fa yie tu yie ya wo ye no so no ye mblemu no abrante no ye mblem me na yi ani nwia no
ya wo ti wo sesi ya no bi abeka twese omna sa amehwe mu ye wo ho obehwe hu ye antini nua de obi no bebi mu ye mblemu no do ne kwa so ohwe mu ye unua bo pa so ti ase unua bo pa se ye nkoku na se bi obi abeka ya wa o fa ne nyo ho ade bi ase na miensa o ti tufiri me fie one mother one father abeya abrego enya ne fort ye kan kire busuafo ni nyina se o mom kura kan kire bu te se asem no entesa ya ye hwehwe mu nyina was Asem Mpe Nipa Sompa TV asem o wasepe se ben previasa we sire mu ahwa na o ma o be poso asase anti obi pese wo ye o sa na ko basa 21st clinic ye sciatica expert for yenko 21st clinic kwate na sa sciatica yade no abibiduro so ne betumi atu ase no de ama agese 21st clinic kuto na sa sciatica no eso sisi e fasire mu na akokom na akwa kukusu na ase ya pa ntim yade sa sciatica ne ntim yade nko a orofo ya de bibre bia da fa ko da 21st clinic no nko yemwa laboratory ne scan ne fidie ahudo pi massage no enso koso 21st clinic orofo ehwa overseas yokuma se ubehu ewo ehwa overseas wona Sompa TV Sompa FM ne wa abruza kromu orofo yenkoi ni ekoto ya de asem ya de bibre bia da 21st clinic betu ase no de amawo wabo ase kanse quarters court junction enkran ubehu na wo ho sunwane nkranza techima 21st clinic yenkoi ne onkotu ya de ase enfama yen isanse ama me ne wanse ya de nipa menya ona ya de kro ya de 21st clinic yenko ni ekotu ya de ase 0540311311 0540311311 women of faith you call human of faith you call human of faith is hwe anopa no numbia what the 21 days asi wo say wo bompaye e wo TikTok no so anopa no numbia worofo ye mompaye nimpaye na tworo kra ka se mi enya mpai boda sanse bonsam no mpai bo no usuro worofo human of faith is hwe say ye kasa bawo pa ne de ba to ye mpa de a ene ohini ni adazo ani women of faith wo mo ena sabri wo chema no ote ho o ye den 15 February o ekosi 21st February wo pompa ya no mpa ye dimpa ye pa isan say sempai bobamu dia sambo bonsam nsa ebegyene e de afiri oyafunu no na eba etumi atom e women of faith ene ohini ni adazo na rofo na 21st no e da memne da cultural center orofo brei na so ebeje oba koturi oba na efa no hye na eto adamfo bedin to maame bedin na to ba bedin ohini ni adazoa ene women of faith omo na 21st February culture center o chechema no orofo yenkoi ne enkoje de Apostle Dr. Megashi wose menkanto wose hwe wono na epani kwankyere for da Amegashi Herbal and Spiritual Center no ya de bibre biada ne branch bia akoi Apostle Dr. Megashi obesa ya de wose Oforisuo Aboagye medie kase ndurupa de ye bibidurupa de mikura bio emmo ya de bia na wauti redeem se o ya de de Apostle Dr. Megashi yenko ho kumase makuru old police station in chain ho na be hu Apostle Dr. Megashi yenko we na yenkutu ya de ase no vigi studio se men kan to say ade bi yenkai dum bia no ye betwa photo emfonyini anase video ne be ye aponto ne abedin to no ye yiyo no na wotwe de no nyina no yemfa enkoda no vigi studios ne pen kai dum ento na say ye Ghanaian film na apeso oshutuo na se opese otonte so fa so na amafo ni je ho na anida ho krogen pa de a no vigi studios ne bitia bo sa kwa so efri se cameras ahodu ekura no enya asem ketwa kura mala mabase no wo kokoro street ne so pe ho na be hu no vigi studios odofo yafia yensem koda no wate ne enya ankai du mu a eni beda ho ne beche fa photo bi wa utwa na de taso a wo se etu abom da bi no vigi studios onye na dwuma sa 0574715778 0574715778 no vigi studios na make camfo na media man yey ye bible no kwafo wiwemu o adwuade bia Asem Mpe Nipa ye koto kese abrantie we so mikope bibia bedi ene me bede nenam na enwum na de dia ni wura nan no tia ya na eye kama pa kadachie memwa kwa aba yeja empom te sei wacho radio adom odin de sei wacho midin di Dennis Mensa ye o bana mewra ho meka se ka muntwa ni sisi no motwa abrantie said the FD was FD in the house on your friends say wacho clinker dia clinker wacho clinker and the house one then it ko ba kase akase no ene nyame nku
Sompa and then obi ti asem ni bia ekoba no sei yentwa yemfra no ayikitu ebe na homanfo ntiase na me wo village he what sankore druwa krum sankore jo o se afro se biem what Dennis Mensa dey do friend mo hoye abrante na wo TV no so yesi kreka afa no so he ni sisi e dey say wo sisi ya tata dodo anasa na ate maso dey o kasi ye ni maso dey e fa wo so no yentio di 22 ana 2022 na ma me free ndi na engrade mechi doso ngakra na was me go street no so na me go hebi before that no so na me ye ka ni ni me patron ai kasi we na fa so patron me na me gina so a me direct dua na to no wona uminim ni dua we no patron ai ei na se no phone you owo ohu oden kakra edua kasi we wona uminim no patron me direct dia to ka no so ajo yentie we ma honya ha na me bre no ye me wona ma bi fresh o makoto clinka ye o TV su na o mo pa akra ma na di etiri am bi busa nse won cheye se no say o ye ko one loader 50 cedis ana am see you martin ti me koduru ona adwuma ran ye se ye ko obi esaita obema 50 cedi ba the load no ono ane de obema 30 cedi na am see you martin ti me ko ye se de na me ni o bi so na direct dua no ka no so no ori ni mienu kwa na ye adwuma ho we wa ton driver ni no operate no na o su piepia direct de ato no driver ni se mu yi ato he ya de to ka no so na mo de akoyi ye de free bush abafi ye de ba so mi ajo tikawe na fa so mi ho no we wa ton kawe na mi chok mo hu hwe mi hu na se afa me so atwa adwuma bura no hwe o we wa ton no kro om ni ze esi ye na mebusuani bi amen ho nti omo ro hye de me ko chip compound bi e ben ho ti ade chen ye no ana omo de me ba go so municipal hospital ibedu go so mu twa ezri na doctor na se de aye no ohun na watimi ahwe me ana omo de me ba tepa ti me da tepa jwada esi kwesi ara nti tepa ye ba ho jwada ti ye da ono ma na omo wo me mpane ne ade nti ya wada doctor ni nurse ni na no hwe obai na junso tama ya ase ana okofre doctor ni ba nti doctor ni ba na o say say the Johnson tama ya ase ne de je say omo transfer me de me baji nti omo de pane be wo ma ya ase wo twen Johnson ni nyina to mo wie na omo share me ketita nti omo ye na mfrem ba pana ma ba say kwa me fie nye nti yemra akudie na man bi wo ho no Sompa FM am see you da mati mo free tepa ho no me wa to an eno mo refer to confirm no che me wa to an na papa sisi kanni ho me wa to an ti emfa omra heba fo no ho e wa akudie me wa to an nti so me wura no hwe o ndi so me wura no o papa na that time on madam fu baako ana na e wo me nchen hospital no ndi omo ye no papa na akra na mom koje forms by ana me feel say be ya ibeja me mba fi ana ye de ba ho nti ye de ba ho man ni charge so be 2008 ana mo sele so are ba 2008 at once ana papa ni 500 efiri o man tua biem mba cho da bi o man tua biem nti mba akra ni 900 so referral letter bi a wo say DCB bua wo no mbia ma 2024 e beto abarimu no na ona mo franka du sipoku esuna fo south former DC ya monye ne number mame ya monye ono abo wo ne number me pato an ye ne bedi nkomo wa ye nyame so adwuma ono sa politician we ne se nyame hira ne ehwe so to abama no wo dwene nipa ho ndi ye na executives no mo wo ye ho no no oba ye ho no mo ye se boy we boy pa ono o ye se obusa me se de no onye mo wa me na nka je se misle no omo wa me na nka me ho nto me no ye se yu atinti okọ ya ye mfre no nti me na me frɛ adwumaru an sɛ ona abo so obɛbo am nti senka ye call ayi no tepa ho no forms no wo ho no ma confirm ma me no ka jem sɛ forms ni ho am saying okay mate nti be 3-4 days na me call ona abo ho district assembly ho no nti me call no ma am sika sɛ me nkɔ bia nkwanta na ye nkɔ hwɛ sɛ city na ye firi ho no ma ne ya hwɛ de to so nti me call bia nkwanta no mo kujutwa me wie no mo ye sɛ yesi ye de me ba G I said, I don't want to me in here. Yes, this that time was now you close to election, you know.
Tina the pleasure on our swinty. Mentimian get access to on our beam. Oh, we need Much of them. Oh. Mentimian get access to on our beam. After I don't know my guy back or Sanko or a friend Akida. And I'm a friend say ni say na Mr. Dudia. I don't know cry say I do cry in a classmate. Ti anchana. So me urano. Any classmate. So far no. So me urano. After moko akrodi no. If you want show bim. Ebesi ne. O friend na. What does so cry the ka wo ho? What's so me urano e friend say? Edubuatin Francis. Edubuatin Francis. So me na nkasa wo fa he. Wacho so me no ebi o dominance na ebi o sankore ba isi ade minim say dominance de no ejai dia. Ba isi asankore de. Sankore ho de ende wo ye. Sankore ntonso na ma fa. Ah wono ye awo ese ka kase we na si wo na fa wo so. Wacho e na wan hwe wo. Wo ma wo ho. No me be kankrofo bi ma. Ya no mu ka se eno na mu se kama na ya adwuma pa. Sesi a wote otime dwonso. Ubema no ya ne pagya. Ho so ye adwuma. Te se die be pa ne hawo. O si ano ho de siam ne nye. Ho de ne de nye. Nti wa hwe. Se nye se na wo nante. Ko ya me fa so didi kura ho ayede. Bella fitibella studio say ahodi ade be ye adwuma. Sorry am shedem sa ndi du anwula ma mi kuma ba ko. Ono ana makodi. Producers mo adawro ma mesremo. Monyi ono abono number. Metam no nyesa aka me happy for fan kakra ma no. San say asebuwe no je se me kwa akurudi ho. Producers kwa akurudi ho. Na Frank ho mensa no ozi friend say Edubuatin Francis. Edubuatin Francis. Papa no oyiripa bonini me nto se be kura. Mo frɛ herbalist na ono kura be chirim sɛde isi. Wo ye nipa bonini me nto se be kura. Wono a kura na kacho se me mo aposifo amane no wono a. Me ba to an e ba te pa hono mo no. Indi that time na me ne opapa no. Ene wono. Ana mo ye se na me ne madam fo na na o ka me ho. Ene papa no. No ye se omo be hwe me. Ni se zia se me ka se ka ne fa me so a. Ka ne be kwa akodi police station. Mo be je ka na asi wo. Indi me nga se me gina ka no so. Ana ofihwe ye. Ana ofihwe nyame anim na atwa ntro kese sei. Ntro ya utwa ye no ne yo. Ntro na utwa ye ne no ne. Ebi kura de ma posifo no a. Yese Ghana posifo nyenyenyenye na so binum so ye. Ebi akaba ku bi du achi du asem ma. Ebi kura ka me wie sei. Producers ne papa ne din komode no kan ye. Mo ne din komo. Mo ne din komo papa no, mo ne din komo. Aye pepani so de na me ye yetu mitumire amachirisie na ye hwede ye papa no kan kwata bisa ne di asem na chi ba odi asem no ba ye no kwata me wakwa aba me brani so me jesu aburu ofinia wa bra abrante ba ye woni so me wura de din komo ne kosi sai yo fo sene asem ne sitie ne oba ye no papa na adwuma ye ne dia no me frɛ ne menya no nti wode ne papa na ba ne ma me papa obone di won kasa ne mu aye adwuma lu ane papa ona me ne di nkombo te me frɛ ne de asem to ne se de ablante ne ka asem no a woji tumu se ne kure ne nkontompo na ablante no adwuma wuru ano papa ne papa ayi tumu se ka no fa ne so ne kure abla o mo yi ne free hospital no me de koma herbalist no ono no ka bi no de akure ekoye ne ka na wo hono mutua o mo ntua ka no na ne ni papa ne se ono de ablante ekoye no anche ana ono so enya accident ana ono so eprai anto wakɔhwɛ ne ho awie ana musanze opanyin dipacho wu plan wo ho awie na wase an amse na opanyin pacho wada wo musanze utumi didi wase am timi didi amse ne ablante kwa me no fa so onidi wase yenye ne bo apayo ne mo wase na de no nso kase ya pa enti wase na de no so ane de no na wo prapa to prapa enti na wantimi anhwɛ ablante se ne nka esemti yenye ne bo apayo se ablante no hwɛ na emum na emblebo okra ablante fle no ka je so opemoto ma ne yeso obepe moto bi na ode ma ablante no timbisa ablante se moto bi on kan bibia sa nsisi be no de kotra moto so ho enti papa ne de enti me kan ka jansen ka ida samle ba firi so enti ka ye frɛ na ko wote timu akire wote petum so obekasa afede mi e ba studio no an of me ka je me se ba bia wo no network no enye enti senka ye fa se da foforo enti ende ma fana ampa ne phone no adum ti ablante no e kan ele kwese ne o kan no ele ko papa na ja tumi se wo opra wo nsam sini obusa sa na tie okay
yebedase kwatabisa yebedase sanse utie nkwandia na otie owu so de yanko na me de asem no me hyeda nyini ansa na me de akire yi pa no na producers bekro no yene prophet Sompa FM Joseph Mensa Bible no kwafo yene no enko na yenko hwem ebia na abranti obeka na de amana yede se ka kasiye we fa ka no to so won fa ka ne to so na ni pakasiye te se ye ka we afa ne so ye Nyankopɔ hwe ne maso hwe ka we na afa abranti yesu e kire ko ba mienu ni nyina na fa so ene se wonne wanne mun kafra wo fie because we dey fa ye mu abenne kafra wate yanko ni yanko brade yanko de koko se chigina ho stress na se koko ska we fa so bibi betimi apia firi mu de ya prophet so siri o udi dia fa cheme wate betimi ane we ka kese we ka de kura ni titai prophet ye hwem se e yampasa ya branti nye no konkozan wo de ba Dennis akwapa no kwafo Dennis na ti wono osi wo ye adwuma wa krenka na ye adwuma na neni ti na krenka na fa no so ye de ye nyindi because ka we be fa so obenya nkwa na ye den akwapa no kwafo ayampa se krenka yi efa Dennis so embla me se ni fa no so enko benkum afane so ni sisi kura nyina ye tra papa no ankasa no onimpa se ka no fa brantie so ene wo ye buapayo se mana amo friend sen Dubuatin Francis Dubuatin Francis onim sampa wo so odi ne design se ka no afa Dennis Mensa so ambra me senifa onim enko benkum onim buapayo metam no sua ya afo no abo number no fama producers wache ye ne ntwetwe nkomo na yenko sankore ho ye beko na san yenko osiremu mai ha de sententen wa ha de semfichiri prophet Asem my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 echna kumase no patem baby a wo bia wo hwame a ban kumase no santase nyina first Jericho junction echna na yetena so ohwe nipa abrabom hwe ni esa nipa yade echna na yetena se yesa adwuma no ena mo won kran so ne patem na ya masama stadium junction countryside edaya woda na yeshi a ohwe nkrofo aha oni amane bia wo na mu no me catch you say anu yie ewo me ho to America brachna na wa beka mu asem okay to America brachna prophet Joseph Mensa Bible no kwafo eno no papa wo brene ho ase o brene ho ase papa kwakwa ebrenu nti ka na akwa brande ni to we be wa afaso wonam dua ho se kotre we be bi on ne ho zo ha na we nye ohia asem a na kotre nte se akura ba nte se nam ka we so peludu sa de we ohia ya me fa chaka se ma ya dofu bia Bombay Madam Bombay owo akomada o chade o Methodist school Bombay baby I will be o ya tough what Vera on so Michelle Vera shito ya we dey say bibia paiwa aye tew ye no no ambo bedi nkomo na de bia de pese ya kanyina ne se obibi eye obibi de kan fa ne fa wiase ansana oba format na fa Christo so what you say de kan fa ne fa wiase ansana oba format na fa Christo on se sadu ni pamfantu no fo se ye ta hu bi ka timi bo obi ai se sanke de ne fa wiase no ane de ne fa mra kwa so no na nipa na ye no
abeka church o we de yenye ne fiasem hwe ya onipa nye o yenye ne fiasem ente saa ebi ekoye ne court asem ameka no ye begye so saa no kan yo obu on so obeka se ne ekọ na ne so ni nyina nya wo mo a because of Ghana ha yensem die ni ade e wo court ni police station ni efiefie mu no ya na eduru mebi antanche enti no wo ba nipa no hwa de to ni nwa bi no wo ba wo sesa na te de nya hwe nipa so wo ba wo ati ase na nkrofo bi abam ba se ni ebe hu ni se de a ene na nka brante wo de fa sabe police station e kodu court a ke bi ananka wo hu de wo hu na onye ohia sama yaw ohia sam na nka sabe suko no man ya onu gina yi kan so ya timba we na ya wo bitawa de oda tike wata ya no se wa mia bibi ni wagem aya minim de ya ebeba wo so anokwasem wo so ho wo bitawo pa na se de wuja o ma direction timba enkwa we yaw se nipa na o ma direction se what out se asema na ye kan ana mpe wasem wo adwuma mu a yaw nya no na se wo jem nkrofobia na omko so bim se mo so bim ni di free forest di begu ayi ekwente maka be fa no de ono no wani mu no ana chempo do wani mana chempo o ja to ono na san ko kachre ba ko se 1 2 3 ha but ono fi se wa bre no ene o ja to ho eti enu an se be si nipa ni mu kombe bu ni mu nyina pro ene o di wu free wiase eti sa timba no ne ye bim ne ye twitwa na ine ade yawo se wanya obi na nipa ni dwaw kakra bi pe obekun okay so enti e besre ye nua na one ne akoye sa de no so wotie ne a momfa no ma bi nye eni agro sa agro hwe na sebe ne na woni na nyina etum utim se yenim de woni mo eti wo hia moa enti ye sre no so no ne boa ne kwa wo su se me mfa nko ba bia obi so akohwe nkwa ya wo sa nipa ne mfa ne nko anokwasem sa no ma no ye besre futu se me yetu nipa ne se obi biara bibi batu bia no de ekoso de di kan fa ne famrem ansa because nipa no ma no ya fense wo ne kasa na ya wote ase na obafie wi na fo no obeka isam antwaye kra okay yanko pe club ni bi emobo orofo nwumere obi abetumi anu bi na club no mudamoton na ya ponto na badin tuo no de club orofo the leading beer ewo Ghana pa club na say the club na manfo agi atum no wutim pa hangover beer ni we be chew club ye wo last size ne waden tem no small size no wo ene o kan one wo say the manfo ni gi club ye ho Ghana no mo bi amfa beer na da so pe wasum drip wa ho den pa dia club ye no na me kanfo na me dia ma na nu fie du nwatwemfo asem koso oba pe for club ye enye ma beer enoa ene club yanko sankore Osei Yaw Oye hin fa kurum baby aso me ni wara ho ye hin dominance na ba ko won ton so wo sanko de ho kasapin dominance Osei adwuma bra ne friend say obi mo adubu ahin adubu aten Francis abeti say asem ne nwuye o even asem kro akachira koda no kra se ontwa ntro se ka no free soro e de betisi fom no eno kra ya asem foforo na meda honorable so ase se ekwa bi so no otumi ekọ abranti emmoa na obi ani wa sabe wo chirifu asem pa kodo yanka za bibiduro nye memebo ho da Europa nanso so no ba bia duru ye na ase adi mfidie sini so eno tie free tepa no na wo se ba konfo anoti aba ya asabia krata ya twere ye wo adwuma wura abedi ho emra so se ehia krata no asa aba back to konfo anoche oso mpeso de krata no be ma brantie no why because abrantie no nya krata no a ufu so de kwa gina baabi e de agency ye ni panya adwembone no na sa abrantie ne papa konya nkwanhia kakra no so de wahwe ne ho abi nya me betue nipa bi ka da bia me koso adomi wo mo sa na sa ayadwuma wura no oni babema ivi papa no oni babema ketu obetu aye sa adwuma na wo ye no oni bi aso hwesere osi nam dua yi so kawa koma to ye mu ate Asem Mpe Nipa no ye ya rekotopen eno tie ka se ba rekora nyi ya chenye producers monye play wono abone number no nye ni nkomo ba ko mienu bi one ye nkokuro no so ye ni agro ba ha o ya no obi adwen chese ye wie broadcast na ye wie ye mie ye
sa na maami bi wa mama koye adwuma wa Asante Mampo boben na ye ha no ye nyusu asojafo nyusu police fo ye nyusu national security fo ye dia no fofa ya ne koka asem no na nipa na ntia den ne de ko ba bi foforo na siaka asem na wie woni na comply na sa tefa me media top petrol akono wo se me sanfa asika ma wo a me digitutumbi me gifita o mafidie we sudi ye be wi ase okay obi se say okay abrante no amanfo bebre na efre se nyankopon yadoma ochina yemfa abrante ne betena ha ebi mcraft ate yenua baabi eso sende mobile money was sending 100 cedis okay yemfa ma yenua ba mai mumfa ne nante ne to so na chese metam na ye be ti nyame admo ebe ni ntini nyame admo ochina yebe sa de abrante ya ba na se de abrante ya osi na ntini problem na o to ani ana fa so sa no wasere du be bi ento adwenwe ne bi ngo Asem 0551931131 nyame adom ochire ye de mobile money no beba na obi biada obetumi akona mu akakra no producers kura pebi kura de akose sankore ho eno ko ban sa age se Asem o Asem kase 055193113105489311 hello ye tie wo katachie aha apede me medina o different na to beti ase no oni bibi ni wo ya mo apede o se kana to boy no so kana fa no so hello kozu ye yakuya ni mebre na ye be okay dana de ya to ya na papa na oye sa de also na nyame de grati okay hello baby afrefre udi hello boss maju su eburu yankoye nim that's right maju su ayi aduna mo bon no me ne pa why chisre my papa awuni m no wa hu me yati ba aduna wa sa kware ayu ayi baba pajiro wa young boy eba fro no pa wa hwe obi abrante hwe de akwa wie no ya hwe ne number no mame hello enoti ya bre no ya be ha ne yedi besie nyame ya adoma wo kina abrante wo hia medication papa hwe nante ya wo nante TV sumpo na hu ni sa no na ye ni kotu awizu ye hwe santem de awre ho pa enoti se wo bibi kakra wo kina ye famra boanti ye famwa no wate Sompa FM amama hu sa amanfo bi sende production la no kina ye de mobile money number beto so na mo kɔ ne mwa ebeboa yesremo adawoma kata che kwa akoma tu ye mate ene mafutu sem no to adwendwen ne begu nyame be ye wate okay birthday nkoma ababa wa root oye okosuku wo tachima tuabodom senior high school we ifre koba jesi obedi ho happy birthday to root nyame enhira no man kwatenten ahoadni wo do sabe sombia enhira na empo o ma onimde odi besua de daachi bi wa ye mintini aye twetwuro happy birthday to root we ifre koba jesi sempremu bema ho na ede eko nyame ya do mo chena Sompa Asem Mpe Nipa ye obi ka kire mo eno to obi biada na asem hano